Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. Uz nejotovanu, odnosno regresivnu glasovnu skupinu dje u crnogorskom jeziku je opšte prisutna i jotovana, to jest progresivna skupina dje. Taj oblik odvajkada se upotrebljavao u govornom jeziku u Crnoj Gori, a bio je prisutan i u crnogorskoj književnosti do 3. decenije 20. vijeka. Naravno, takvi oblici upotrebljavaju se ravnopravno sa dubletima, pa se govori đe i gdje, đed i djed i slično. Crnogorski bez predrasuda. Gdje god pođem znam odakle dolazim. Gdje god da odem znam da mi je dom tamo gdje mi je đedovina. I djecu ću svoju tako da učim. Opekla se, a rana istog trena zabriđela. Vidjet ćemo što će biti u nedjelju, najkasnije u ponedjeljak. Sjedjeli smo satima, pričali i smijali se djetetu koje nije umjelo da zađene konac u iglu. Đed je došao i pitao, gdje se đede ono dijete? Kad me već pitaš hoću li iđe da idem, da ti kažem da neću niđe. Možeš ti da tražiš i ovdje i ondje, a da nađeš ne možeš. Što god da uradiš, jednog dana će izaći na viđeno. Crnogorski bez predrasuda. Dugogodišnji novinar Radovan Miljanić smatra da crnogorskog jezika nema dovoljno, ni u svakodnevnom, a pogotovo u javnom govoru. A to je, kaže, ključno da bi bio prihvaćen. Smatram da je crnogorski jezik i pored kodifikacije ustavnog i zakonskog utemeljenja, nažalost, praktično van upotrebe. Ili, da budem precizniji, gotovo da ga nema u svakodnevnom govoru, a posebno ga nema u javnom govoru. To je veoma važno. Imam utisak da se mnogi koji mogu, umiju, kojima je u krvi i koji bi na koncu trebalo da kad govore, nekako čudno ustežu i snebdivaju se. Ponekad pomislim da im to izgleda kao kad ljudi ne znaju dobro neki strani jezik, pa se ustežu i uzdržavaju. Jezika uglavnom nema u elektronskim medijima, nema ga u štampi, pa se onda otvara široko polje za svakojake interpretacije, dosjetke, viceve, pa i izrugivanja. Džaba Ustav i zakon. Neka mi ne bude mnogo zamjereno da su u Crnoj Gori, recimo, zakonski normirali ekavicu. Desetine i desetine hiljada građana Crne Gore bi je objeručke prihvatilo i to odmah šutra, pa neka zvuči kao nekadašnji srpsko-paljanski naglasak. Ne može se dakle ništa silom. Može i ovako i onako. I to je najgore. Jezik, istina, ne trpi diktate i komandu. Veliko je pitanje što je onda ustavno i zakonski normiran. Mislim da bi se oko novog pravopisa, odnosno jezika, trebalo da potvrde posebno oni koji su osvjedočeni pobornici crnogorske nacije i svih njenih odrednica i osobenosti. Znam da im je to pri srcu, samo treba konačno i da počnu. Ja mislim da 90% Podgoričana svako jutro kaže idem da kupim lep. Ili nema leba da jede. Da ne govorimo predsjednik, 200, naslednik, nedelja, ponedeljak i tako dalje i tako dalje. Nego, tako je kako je. Tu se, koliko ja vidim, lome koplje oko dva slova. Znači slovo še i slovo že. Ako mene pitate neka ta dva slova, što za Boga toliko smetaju? Zatreba će sigurno. Ko ne može da ih izgovara, pa neka ih i ne izgovara. Vrijeme će pokazati hoće li se še i že primiti. Ako se ne prime, lako ćemo ih odbaciti. Uostalom, jezik je, koliko ja znam, živa materija i on se razvija i kreće putevima koje on, a Boga mi i sam život, utabanavaju. Ja lično nemam s tim ni najmanjih teškoća, ako mene pitate. Ta dva slova neraskidivo pripadaju mojem maternjem jeziku. Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda.